Ho, ho, ho! Pa dobrodošli u moj posljednji 5. vlogmas ovoga mjeseca. Ne mogu vjerovati da sam snimala 5 tjedana zaredom i da sam 5 tjedana zaredom izbacila video. OMG, Martina. Ajde Nermine, čestitaj Božić ljudima. Dragi subscriberi i ne-subscriberi, sretan vam Božić i sve najbolje u 2018. godini želim vam Martina. I Nermin. Želimo vam sve najbolje, kako Balašević kaže, zdravlje, slavlje i srce lavlje. Eto, uživajte u svim blagodatima koje ovi blagdani nose sa sobom, uživajte u društvu svojih najmilijih, vi koji ste daleko od doma, probajte izvući najbolje iz cijele ove situacije. Evo, mi ćemo se večeras družiti s prijateljima, sa svima... Što? Uživajte u hrani i piću. Isto tako, jako bitna stavka. Pa to su one blagodati koje sam rekla. To su sve blagodati. Imenovano. Večera se družimo sa prijateljima, imamo prekrasnu božićnu večeru, svako je zadužen za nešto, tako da ćemo imati svega na stolu. Niko ove godine od našeg društva nije išao u kući, tako da se moramo skupiti, moramo biti zajedno i moramo... Jer ipak smo mi dezerteri, mi ne cijenimo nikoga u Hrvatskoj, znači Hrvati ovako. Uglavnom, sad idemo kuhat sarmu, mi smo zaduženi za sarmu i za kruh, Nermin mjesi kruh, svoj slavni kruh. I ovaj tjedan će biti malo lakši, malo mirniji, neće se puno toga događati, ali moramo završiti ovaj mjesec prosinac. Uglavnom, čujemo se kasnije, pokazat ćemo vam kako Nermin napreduje sa svojim kruhom. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Evo, pripremam neki kruh od brašna koje nisam nikad do sad probao, pa se nadam da će ispast dobro. Vrijedan si? Moram biti. Ti si bila jako vrijedna zadnja 3 dana, mislim ni da nis vrijedna. Zadnja 3 dana? Jako, zadnja 3 dana je previše, spavat u 3 u noći, spremit men ručak, kolače, sve. Tako da je ovo najmanje što mogu napraviti. Nastavi. Nastavi, sad ako da je ispada da ja tebi to ne, stalno mi govoriš tamo. U obraz ću te ljubit pred kamerom, ne Oprosti kameru. Koliko meni sitnica može uljepšati dan i koliko mi može izmamiti osmijeh na lice, znači obrazi me već bole jer se ne mogu prestati smijat. To je čudo jedno. Slušaj sad ovo. Prije 3 tjedna kad sam pisala božićne čestitke, ostala mi je mala hrpica i rekla sam da ih neću čuvati za iduću godinu, nego ću ih ispisati sa onako lijepim željama za nadolazeću godinu i na staru godinu ih ubaciti susjedima u poštanske sandučiće. Cure s posla su rekle da sam božićni frik i da je to jako creepy, ali su se na kraju smijale. Kad sam došla doma i rekla Nerminu tu ideju, samo se nasmio jer je jedan već svjestan za koga se oženio i šta će morat sve trpiti. Međutim, pristaje na to i dogovor je bio da ćemo za staru godinu ispisati čestitke i ubaciti susjedima u sandučiće. Da bi ja danas na božićni dan izašla u hodnik dolje i na podu
kuverta. Ja onak, šta, nepotpisana, dobro, otvorim. Čestitka u kojoj piše Wishing you a happy Christmas and a new year from house number 14. Znači, koliko je ovo slatko i simpatično. Susjedi su napravili istu stvar, znači ne mogu vjerovat da još postoje toliko dragi i simpatični ljudi i ludi ljudi kojima je pala na pamet ista ideja kao i meni. Eto, nadam se da ćemo i mi nekome izbaciti ovako veliki osmijeh na lice kad se probude na novogodišnje jutro i kad budu išli van iz kuće i kad vide čestitku od nas. Eto, to je samo jedna sitnica kojom nekome stvarno možete uljepšati dan. Koliko god možda on loš bio, koliko god možda ta osoba bila tužna, tako nešto će stvarno uljepšati dan toj osobi i probajte napraviti tako nešto. Vidjet ćete kako ćete se vi dobro osjećati kad nekog drugog usrećite. I da, eto, sretan Božić! Ja, kitchen porter. Porodici Hajdari. Ja kuvam, ti pereš suđe. Pa bome, taj proces nikad ne završava. Ja kak ja operem, tak ti zaprljaš. Pa da. Ove limunčiće ćemo ostaviti negdje drugi, ja mogu još čaše oprati, završiti. Evo, i kruh sam ispekao. Kruh je ispekao, ej. Bože sveti. Ko prava domaćica? Gledaj ga. Nisam stigo nijednu felu kolača napraviti. Vidite je božićno svečano izdanje. Ne. Nema ga još, bret mili, prvo treba sred sve. Pogledaj mi pšenicu, hej. Presretna sam. Baš je uspjela. Baš sam sretna. Upravo je poštar donio paketić s Viša, ovaj set od 20 malih LED lampica i omotala sam ih oko ruke i izgleda predobro, onako fashion lampice oko ruke kao narukvica. Nermin mi se smije, kaže nisam normalna. Ko kaže da u Irskoj ne može biti bijeli Božić? 28.12. snijeg pada, hej, snijeg pada. Ja čestitke koje su nas usrećile ove godine. Prekrasne su. Ima ih još i ovdje. Ne znam šta se dogodilo sa Hrvatskom poštom. Nijednu čestitku još nismo dobili iz Hrvatske. Dobili smo informacije da ih čekamo nekoliko. Tako da nemam pojma što se događa. Ova tamo je iz Njemačke. Ova tu je iz Kanade. Ove ostale su od prijatelja ovdje. Ovo je trgovina s najljepšim izlozima u gradu Corku. I gledaj sad ovo. Cijeli 12. mjesec sam govorila kako imam vremena snimiti izloge da vam pokažem. I prođe Božić i oni obljepe izloge s ovim velikim natpisima za rasprodaju. Nemam riječi. Evo. Nemam riječi. Diši, 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 diši. Vidi! No, jel strašno? Ana? Danas ti nije zima? Ne. Danas je dobro? Danas je dobro. Ajde, meni nemoj! To je to! Ajde, meni nemoj! To je to! To je to! Bože, Darija, blago! Što? Ne dam ti piva za ovo, nego mi treba... Gledaj kako je dobro. Oko, babno, nemoj me ostavljati gore. Sad će stat malo. Sad će stat malo. To ti.
Dakle, jučer sam išla na kolače s curama i odlučila sam naručiti irski tradicionalni desert koji se zove Christmas pudding, odnosno božićni puding. Na kraju ga nisu imali, morala sam uzeti nešto drugo. Bila sam jako žalosna zato jer ga nisu imali i nisam ga imala prilike ove godine pojesti. Prošle godine sam ga probala i bio mi je super. Da bi me danas draga prijateljica Ana iznenadila i kupila mi božićni puding. E sad, ja vam ispričam o čem se radi. Ovaj božićni puding nema apsolutno nikakve veze s pojmom našeg pudinga. Znači, niti je takve teksture, uopće ne liči na puding. To vam je zapravo kolač napravljen od hrpe suhog voća. Znači, grožđice, brusnice, smokve, marelice, šljive, sve što vam padne na pamet. Od svinjske masti, od različitih božićnih začina. Znači, klinčić, muškatni oraščić, cimet, svašta nešto još drugo. I zaliven sa brandijem ili sa rumom ili sa tako nekim alkoholom. Obično se poslužuje sa tučenim vrhnjem ili se prelije sa karamelom. Ima tu još različitih varijacija na istu temu, ali to je uglavnom to. Obično se radi tjedan dana pred advent, zato jer božićni puding mora sazrijevati. Ovaj koji mi je Ana kupila je sazrijevao 6 mjeseci i što je stariji, to je zapravo bolji i skuplji. Postoji tradicija da kad se radi božićni puding, svaki član obitelji mora doći u kuhinju i promiješati tu smjesu i zaželiti želju. Isto tako se u tu smijesu ubacuje novčić i član obitelji koji dobije taj novčić kad se božićni puding načme će imati sreću u nadolazećoj godini. Eto, sad ste naučili još jednu irsku tradiciju, drago mi je da sam vam je mogla predstaviti, a ja sad odam načeti ovaj puding. Sretna nova godina! Mi imamo jako miran doček ove godine. Prestani! To je za efekte. Aha, dobro. Odlučili smo ostati doma ove godine i u miru dočekati novu godinu. Nismo nikad bili ni fanovi nekakvih dočeka. Nismo nikad niti išli nigdje posebno. Više sam fan Božića i Uskrsa. Da, ne znam. Nova godina mi je nekako... Nije najluđa noć u godini, nije nešto što prezentiraju, reklamiraju, tako da nemam pojma. Nije mi to baš nešto. Šta si rekao malo prije, sad idemo raditi creepy stvari? Sad idemo raditi creepy stvari. Ne ove na koje ste rekla sam im već u par dana prije da sam pričala o čestici. Idemo pisati čestitke susjedima koje ne poznamo. Idemo im izmamiti osmijeh na lice ujutro kad se probude. To je poanta. Tako je. Isto ko što i nama neko izmamiti Božić. Tako je. Joy to the world, the Lord He is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature. A ovo je još jedna poslastica ovdje, radi se o mince pie. Našla sam na internetu da su kod nas preveli to kao britanska pita. Radi se o prhkom tijestu koje je punjeno sa različitim suhim voćem i začinima. Originalno, zato se zove mince pie, u prošlosti se radila sa mljevenim mesom i sa voćem i začinima, međutim to se s vremenom izgubilo i danas se radi isključivo od suhog voća i začina. Jako fino, jako ukusno, ne vole svi jer je to punjenje je dosta specifično, ali ja obožavam. Evo, izgleda ovako. Šta? Bacit ćemo se to. Ovo sam neće niko vidjeti. Svi su budni. Znači, svi su budni, svi. I sutra ćemo baciti. Hoćete ti probuditi? Tamo žive babe i djedovi, ono je dole. Ali ja ću imati, ova tu žena je uvijek draga, jako. Ali onda nećemo znati kome smo bacili, ako mene. Znači. Ne, bacit ćemo se na istu. Ne.